sing asina mana haijaba performance ulli isigi marakta langu daba aduga noksan daba loinana anana asina stage da tholopa matamda mama oba laibu belgian seksina ba puluga kuni aduna ngangu ngadaramni aduna now the sing Toronto Ministry matangi function ka mari lena ba asibuba haja speech kya pirkan ayugi haja bado lena thagat jari matang asidi serengi section tani lokarake koi ngango hak karna bayo ke ada izam irabat nihan na balitna saru kya rakhi manipur ki rajniti ke maite dasu izam irabat lamyan ba amani निखिल हिंदू महासभा की मरी शुभम निफंदा हिंदू है बवाहन लोकतुना मणिपुर चप चावर राजनीति के संस्थान को बनकी महाना मणिपुर पद्म संघ लिखतुना मणिपुर शिल्पतुना राजनीति अर्थनीति अमरी सामाजिक की ओइबा लोग कैसा रखी निंगा उसासन मुथत्पा चिंतम हिंदू मुस्लिम जात बिजात खेना बले जबा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मखादा निंगतंबा वत्तपादबा गणतंत्र चटप मणिपुर अमा ओहेन बायबसी हिजम इराबत की वखलनी मंगलानी मपानिया चौबा राजनीति सिंग मरी लेनरबसु लमदम सिगे राजनीति सत्ता ममा नाक्तुना थंबा इराबत न पांकी मरमसिना ब्रिटिश ना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से नबा पाइखलखिबा थौरांगी मायोक्ता हिजम इराबत ना अकन मई हो सकलखि ब्रिटिश ने मणिपुर थादोक्तुना चटखरबा मतुंग 1946 की मिखलदा क्रिश्चियन सभा की मेंबर ओइना कारखिबा हिजम इराबत पु मतमदुगी याई थारबा राजनीति की थौरनसिना मसागी मरैबा मरंदा मजातिबो लेंगा चनबी खुदोंचाबा पिबिखिदे इराबत की राजनीति की फेरती मरोंदोम लेप्चबले मापनी एंटी प्रोवांचलनी एंटी मार्टरनी मरमसिना मतमदुगी राजनीति की थौरनसिंदगी हिजम इराबत मिरो ओइबताखी मसिदगी इराबत भरमाल चतुना महाकी यचिंग मखादा मणिपुरी रेड गार्ड आर्मी लिंखतुना निंगतम लानों चंसिदबा थौरांग पाइखखि अदुबु लाइबक थीबदी हिजम इराबत मसागी अनाबक मरम ओइदुना इंसा 1951 लांगबंगी चेचत कुंगतरु तांगो खुलदा अरोय बिले हितांकी असुमना ममा लेबा पुनुशिबा मरंदम मजाति पुनुशिबा ममा लेबा किदबक कथौपदा निहन्न बलै किदबा इमा लेबा असि तांगलबा मपारी हिजम इराबत नसीम यामना जननेता हाइना महाकी खुबमदा लेसु खने कनरी चही खुदिंगी लेंगा नामदी लेबा मियामना महाकु इकाई खुनबु उतुना इराबत नुमित हाइना पालन तौनरी अदुबु महाका चिलमु वखलोन अमदी महाका पामलंबा खुनाय अदुदी नसी खुनाय असिदगी यामना लापना ममी सामने ले महाका पामलंबा लौमी शिंगी की ओइबा लेबा अमदी मानव खुनाय की वखलोन अदुदी नसी खुनाय असिदगी ना थैरबा उमा ओइरे खुदम ओइना लाइरबना असुम असुम सोथरपा इना खुनबसिना असुम खुलिंगलपा लौमी शिंगी सिंगु इकाई खुलरक्तबा अशोन मकु तुहत्पिबा असिना ngasi kunai asigi chawraba masak am oye irabana ninjaraba amlamba wakhalon aduga loinana irabatu ningshin palan tawrabadi hena chawkhatpa manaba kunai ma oigamgani aikhoi imam masak khamjadwi imam masak khamdabana awaba su pokchajri tinbiba pumna mapu Jennifer inamna Later
là lục kỳ kệ. Nice chat em. Ai lối đi sang xin đi ai thâu ai sẽ làm quay Kali ini jalan dari tawa aduh kan, alam kota tawa kali ini ni dia mah.
Class 2. Saya Marina. Lagu khôi Baramaja. Baraki sela bumi sibu. Ai khona tayo nangali. Anawa asa pura duna. Lagle ai khôi Baramaja. Citizen Rosary Sigi Mamindi. I love little pussy. I love little pussy. I got so I don't know. Still do me no harm, so I want to guard it. No drive far away, but pussy and I together we'll play. Thank you. I'm the Ikondona Kundari. Ani Suda. Aina Saja Riba Sayana
opportunity to speak on this special day on the birth anniversary of Hizam Irabot. Today, I am going to share a short speech on a topic on the life of Hizam Irabot. Hizam Irabot was born on 30 September 1896 at Bisum Oinam Laikai. His parents were Hizam Ibung Hal Singh and Hizam Ongbi Chongtam Chanu Thambanganbi. He was grew up as a well-disciplined and a bright student. When he was studying in class 5 Johnston School, the teachers beat a student severely. He even kicked a student with his boot. The young Irabot cannot tolerate. He organized a class of students and put up a strong protest against the actions of teachers. After that, he went to East Bangladesh for further studies, but he dropped his studies and roamed around for many years, and he returned back to Manipur in 1917. Together, Zizado, Narsiha, Irabot. Makoiki Gazama, Sumakani, Aikor Manipur, Bible say, Bagasa Dragi, Bagasa Dragi, Hawak, Caesar Lion, Miki, Shadow for. The name of my poem is I, Puppy and I. I met a puppy as I went walking. We got talking, Puppy and I. Where are you going this nice fine day? I said to the puppy as he went up to the hills to road and pay. I come with you, puppy said I listened by amen. Thank you.
따라 들리며 보내놓고 사람은 어쩌리 알기는 사람을 한데 애는 사사가 돌봐서 이샤야 지금인데 사나레바 마니푸르 사나레바 마니푸르 Ngasi ay natizal galor basalim asi mamay di Imam Manipur kurumjari Imam Manipur sisang utol di tural lang siribi asawa pijolay tiambi pantatarong na tawagan di jari mapagtay di nong try mahuli ni pibiyo na mga palemo tigyo. Everybody knows that sleep and exercises are necessary for life. Walking is the best form of exercise. A morning walk is used to nangyari gulab na puwang biyay na pusing ay salamat susanare.
Mangal ni nahaki. Sayang asibu ibirampi Solam Kyari Devi, Research Scholar, Manipuri Department. Kodoy lay nahaku lamyaniba jananita athauba kaugi ko aidi amang babuko khaliba mangal mangal mat ni nahaki achumbagi pido na horoki pido na hingkide oi ki mangal tusola ba kayagi jingkhat pikhi amang aseng kayagi mam na bakong dudagi pibi ki mangal lising pibi ki mangal lising oi ki marup loi lomi singi oi ki khutta mera pai dina lupi lagi du jingle lei ki kaisum sangga mukoi di damak lei ki kaisum sangga mukoi di damak kabini na hati imagi pujarini rehat biro pinsi kaya di damak oi ki mangal achumbagi oi ki mangal achumbagi pangkhide nangdi sana kodungi nungaiba barma sabana inthopirba miyo singge oi ki mangal nahakna kathokodana nasaruk oi thawaina kontha oi kido barmagi tangoda kana enkhina bana mipairabi ima lebagna khulam toina kauriye he athauba pir khananga nahakna tabulungi manigum saithabdi loiroi athaubanangi natikti lamba than lakpada pangkaraba ekhoina karigumba manamase haile mera kachariba ase latna lausin biogo he athauba padansa agi seranga se lausin dare habandre Nasi aina jaga darbar sering nasi dai ingiri bermayam punumaku komo makulinjari ani subada aina jaga darbar sering nasi gi mami arang bamani natukari aigi sering arang bamani Manipuri magi Fiji gi arang bamani nahaki mutpanai drabamani gum lehora